pernyataan sikap kita, Aliansi Rakyat Aceh Bela Palestina mendukung kemerdekaan Palestina. At-tahaluf al-sya'b al-ashi lid-difa' an Filistin fi ta'yid al-istiqlal ad-daulah al-Filistiniyah. 7 poin pernyataan sikap Arab Aliansi Rakyat Aceh Bela Palestina mendukung kemerdekaan Palestina. 7 nuqatin min at-tahaluf al-sya'b al-ashi lid-difa' an Filistin fi ta'yid al-istiqlal ad-daulah al-Filistiniyah. Yang pertama, kami menyampaikan rasa duka terdalam dan penghormatan tertinggi atas pengorbanan nyawa, darah, dan air mata yang tumpah di tanah Palestina dan dengan penuh kesabaran dan keimanan dijalani oleh rakyat Palestina. Nu'zi an khalisin